Muthenya ucio wa igongona riri ria Murage wa Modern Pacific, he murumiriri urameroreire o wega na arakiona ati Murage ndarahota kudress mutumia wake wega, ati aramwikirania o uguo. Ni athiete na agakumukomentera hau na akamwira atiriri, kindly shughulikia bibi yako kidogo before utoe pesa kwa makanisa, anakaa tumashida. Ni wakiigua erite Murage ati ashughulikire mutumia wake tondu ahana tumathina. Nona mbica ino ndagwikirira haha, uguo niguo mutumia wa Murage ekirite, na gaka anyitite ni kana kao. Ni urakiona family ino ni very young, na niho Murage Gibson Murage anyitirwo ni mwaki. Nathi andikira murumiriri uyu message nene muno, na mwira atiriri, kwani nimeoa kwenyu ndio uniambie vile nitafanya? Kuna kanisa yako ama yenyu huwa naleta pesa, hizo pesa huwa napeleka kanisa, ngoragwo hetwo ni nyukwa, kuri ngoragwo nguhoete hizo advice pelekea vipiza lika yako na huko hopeless.